Mama wakwaba aha GCN page so meeting de adwoa searching and then the day the kind of day ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel we are now don sa emia be on so we be notification and it's an new said betum bia we be ati anase we be ahwe wo GCN page ha NPP bloggers omo Facebook omo buafu Reverend Owusu Bempah yene ni se Reverend Owusu Bempah ye ka NPP a odi makotin ye papa na ensem bi akoso wo Ghana hanu ma ka me akoye se ama na bufu bi aba Reverend Owusu Bempah ni mu a ende ode ensem bi no na NPP bloggers nso se omo entena ho na Reverend Owusu Bempah engu NPP hu fi anase His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo hu fi because se Reverend Owusu Bempah kasa utumi ho se obi wonimu efa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ne ho a NPP bloggers nso so mo entena ho because he's not the only person na embra enina di wo Ghana ha no na dofo ensem ne mu enchiremu ni yenye ni se Reverend Owusu Bempah from His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo started so be Ghana man penny oni Reverend Owusu Bempah na etu anamona ene empaibo ena akwankyere ena ensem ekoso de Reverend Owusu Bempah kira why bia ma His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo papa na ende asema ato no ena nanado weyi nani anase wada na nechi ede amanezi ne ya yi papa ene ndey obetena se a o kire ensemu a ene oyiye wa ewoni mu na ensem no ni nyina ne se Reverend Owusu Bempah ena maame agrada a ende why mama part oya sofu maame ba omo entokwa starte na mama part ena Reverend Owusu Bempah no they were very good friends yebeka ya mama part abra no wa akonfufie kura no timi ko Reverend Owusu Bempah na sori ekobo afore na ade anti na enyenim se mama wedi odo Reverend Owusu Bempah pa insu anto awiambo na social media beef started and Reverend Owusu Bempah twe cameras ni so edi so mama atem na mama nzu anko agrada mo munime no amfamfiri amfanche also ma so Reverend Owusu Bempah ebeka baako a agrada to me kan be 30 na ye nyina ye nipa se obi enye se bi nipa no kwa one on one na mudi atem social media o da sorry enti se ya no asori enya asori ketua na church members be ba Facebook na mami etimi edi watem sa no eya na ha adwinye papa enti no agrada etro challenge de ma Reverend Owusu Bempah na Reverend Owusu Bempah so coin chese agrada set a trap na Reverend Owusu Bempah ekoto na okoto me na chese wo mbremu no untimi nso we mfetu nko bi ni fie se wa threat wo se bra ni fie o yo be ma bra ni fie nso so wako na wokwa na mame agrada kun wukura nka se bi we kun kwase kun enti e ba ne sa na chese mbremu na se Reverend Owusu Bempah mo frɛ no na the say omode to no omode eto then Reverend Owusu Bempah chese omo chi no omode no call police station no ensem bebre na esi wo ho na ensem e course no NPP fo omo dan no omo achi de ma no titru pa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo we nani de ama na eni ye papa na ni birthday kwa due His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo etwen phone de friend say oma original happy birthday a Reverend Owusu Bempah cheze wa zie no the other year me achi na so be wish me birthday sesen na ha ne pese ye catch Reverend Owusu Bempah say Reverend T ujina wa so with them ka say se wo pese unya asem na asem no enko ba bia oni empanifo enye free fesika hyehye omo ano sa statement ya wo make yi na chese wo pa chese o mani yatim no mo Ghana fo na mo se mo pese mbra ya adwuma mo anzo mbra ya ne ya adwuma na mo kasa na as prophet ujina sorry them se wo pese unya asem wo omanmu a na enko ba bia fesika hyehye empanifo afuma Reverend Owusu Bempah enti na asem we to na aye wo ya no because wodi wugidi na hyempanifo ni mu se de wote first wa boa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na watumi be president obeye president abro mo so ani in kra o ma Reverend Owusu Bempah chese wo kɔ hɔ chese be bia wadu no nye asem keto akra so you think say emra ne enti mini wundi enti na asem we to no nhu de won yo hu no
Inti na asem wetu no hu ne wonye wo no ba se wo fa ne se wo ye sofo e na wa boa omanpen ne wa be ye president respect no e wo honom ba se won be ye gidigidi no bia ankwa ankwachi wa ho na obeka se bia Reverend Owusu Bempah wa ye sin ana se ombebo wudin but because you think say wa boa na na do no wa be ye president e na woni mpanifo bebrenti wo boa mo disika hyehyɛ mo anu nti se bio sensem hu bi koso pa o mo ntimi nya wo hwe o metima ayo bibi because Ghana e wo mbra ye wo mbra na na do kra o ye kra mbra betim ni na de nti Reverend Owusu Bempah mbra na anyway de ne de treatment wo de ma wo se wo da ayare mpaso na wo de handcuff egu nsa na ene na entwa yie because mama agrada so ese nka mbra ne di e na Reverend Owusu Bempah kan say bi say nti abra mama na ye ya papa no social media ne pani bi ehu ene so ya mpanti pani bi ehu say mama ne de o ye na yensem phone na TV so ana say social media o delete no on be catch ni so onjai omo anka ene nipa so di na tem edu be bia on so ye nipa obe react nti nsem ne de omo mie nyina de at fault but Reverend Owusu Bempah de we awasi edi na na do ne ho ye wa hye ni mu say Reverend Owusu Bempah ne hye na enye yisa but treatment what dem on the kanka enye because we suffer and I would be beyond so nyasem keto akra into treatment what dem on enye but emra kwanso na no fine de ye ho hwe because Ghana hembra wa ha na say de yentum mra ningu constitution yentum na je say ne na obi no man's land Ghana na no man's land dada na je say mra ni na je say ye number because say constitution wo na mra wo me de ne say mra na so mu no wa aso mu into Reverend Owusu Bempah mra so ni mu also nte ne ho ase and instead work bi pa na Facebook bloggers na omo blog ma NPP for ne so che say da bi emra ni wedi nti na do na wo de ne ho ya wa hye mu yifi because we ndi nsem hu a anka mo metu ye nti nsem a NPP bloggers ni bi e de etuya send this year no sana mo se enya aden na ye de ne de just say the things we accuse Mama like John Dramani Mahama for, we want to force Akufo-Addo to do because it suits our narrative. Eboyen yenya ne sa o pese Akufo-Addo o ma ye papa Bempah asem no sutwa do betumi aya ye presidential pardon entimo kan kire papa Bempah so onko gina da kem ka se dia ya ka to ni su ni na ya mpa on plead guilty ni emfa no nko sawom na ye meyi no. That is the only power Akufo-Addo has. Read. Let's read. Ni enjoy unnecessary hatred now. Obinya ohwe kura so no common enemy fight in same hunu bi near their fight no. We need to cut off. I'm telling you, the only way your Papa Akufo-Addo can help Papa Owusu Bempah is if he's convicted as a felon and he's in Nsawam. For example, I'm example say Muntie train no seven predia no more the police cells and you call you free police cells. You're convicted. I do cause and Nsawam sa anka flow se baby I do ko bia no ye do ko na se president ne pese o ma pardon na ma pardon sa na tie. Intimate sramo any diem munjai sa unnecessary pressure na mo advice Papa Owusu Bempah mo ma ne be interview digu nanimu asesa no Papa will see Nantwie 10 all of a sudden he's your favorite now because and Papa Owusu Bempah then necessary MPP for amount the recognition I will pay now do you even need recognition? You are above recognition. Just maintains you. Because I'm telling oh yeah, and then quite year I'm a person who blow be crowd the because okay or person. But Papa Owusu Bempah, you are in the system for how long? Thank God, man. Thank God. Otabel Chenwa, not Ochen so university. Otabel or Chenwa, not Chen so university. And now I Duncan Williams. Because one new I'm Papa Owusu Bempah. What the year can't stop for you who Ghana now. And to credit the pub, we are MPP into the end. We are MPP pastor into the end. And no, better we are powerful and I said the end. Oh my God Almighty, man. Great men are falling just because pressure is being poured for them. Paul and Salas prayer and foundation, wall shaking, Paul and Salas, and then one more. Now we are MPP so for MPP come Sheni, so can say MPP be lose, MPP be lose.
na nipa to e de ato ni tirim ogusu Bempah se e be lusu o se Nyankopon agini self rekufo so. Papa, I have another news for you on that one. I know the engineer me kai. Minim say na obu afu. Minim say why you disappointed. Yes, minim say be 1 or 2 things into one. Na the nyame won nsa so say nyame nsa so won so no. Daddy yehu. Mo ana mo kire ye ngeni. Why? Nti enne minim all of a sudden no pambo no me na ba ye mahama down for all of a sudden. You think about it and you say, Inti Ghana pa, what power does the voter have? Because if your vote is going to be influenced by people, no more be trust some bad image the achirama wo we fi asetena utimo na wakoto ababoni at a problem. We MPP software we nyame. Nyame so ni si hene one na wo kind wo Bible num. Please don't let us be doing this to ourselves. Why?